Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Uba lamprang kharbani president ka HANM ula ong halor ka jingmi no kinong kitkam jeng kaseng kapriang yak e ka ba kinong kitkam jeng kaseng kilarai. Bad ula pensyairu ba kaseng kilarai ban bengkam no yakina du menno bad uong ba kim jupoy hakapor ba kaseng gadon ni kijingyalang. Ulong ba kajingmi jengki da ka ba keno ba sen ya kadur ba syon hapor thep vun ki deitang ki daw henrei kila syabe kam lupa kadaw ba kim jupoy testa ha kijingyalang. Kajing pensyai uba lamprang kharbani kadai hadian kajing no kam uba kelang thong ni kum u general secretary ba uba Nelson Kharbani kum u vice president. Nim ki ikinong ilang ba kamat yung ki jelas kitri bat presiden bat kelang bat misan kila mino na kay HNM nakay kadaw ki mino balam Kadaw ba ki mino namar ba kila sutu ba timsa syabe na kaseng tang man like naga ja burom ba syabe na kaseng kadaw ki ak man lewo ba kila mi na kaseng beli pi syabe na bisan ladangan ya tulut kajrong te henrei ngan suya tu to katne ba ka HNM nadu bala seng ya ka hausnam ar jalpa mentang ni kajian ti jo seng rentaban syakri jajak ngreu kolong lakatan pligisna te ka HNM hi kam don por ban thak dia la jong ka jak ngreu ni himan para lok jot namar ka sain perkhat jong ka HM kolong kumno ban yada yakari bat jak ngreu bat ka ideology jong ka HM nadu ba laseng yaka lasut la short nang rem kumno ban ko ni himat jura jong ka jela me kalya namar ha ka seng HM hi nilai rai ba kaseng kan be nokot ya kibreu ki basuan manrik dengan kaseng bat ngajukan ya kene ha ka jwe na kijingalang kadang sudah longshan apa dan tiga distrik bat kaseng HNM hi kam alat ya kilo ki dikot ke basuan rung kaseng tang kanam kelong persya ya ka terkam kaseng lane mut ban thok ya kaseng dengan liang jong kaseng kasukwa ban pensai khindiak ngin sakan ba lasai kasni namar sibet jamet dan ka jingalang jong kinoilam ba khamat ki ba de na postor shilong bat ngin sa ai ka press conference lasai kasni ngasukwa pensai khindiak ya ka jingkan jong wei na noilam de kaseng vice stand bari mang be chendam panu sam company wong ba ka jingmi jong na kaseng galong hadin ba kadang jing kibin na pot kaseng kata kadai ka ba usukran kena long kamdon ka jing kiwin hapo kaseng kai hapo kaseng bentang long telimlon ka jing kiwin kalong ka jing kiwin kadai makihi ki baladon ha kalis syabeseng haba kiwin maki kumno ki keno e kaseng kata kum kaseng kwa an pisai namar ha ka HNM hi kam don por kata ka jing kiwin dai ka thong jong ka kalong kumno ban ya dai bedreu ban ya dai khendang siap jong jalam klia kumbang la dable bat ngil dab ya da ha kini kistan banwan bat nang ne sekhamat ro ngindang yai trestom kumno ban ya dai jak bedreu naga jing wan rum kotlap jong ki mandari naga jing syakni no ha ka yo kam yo jam bat kham tam e kumno ban ya dai ya ka riti ke dusto jong bedreu ko ba kilong bang suwa kila ai ni kum ka jak bedreu halar ba kelang thoni sekretari ong ba kwa ba kaseng HNM kalong political agent seperti agent jong nora jong wai ki ka jing ong jong gi ba kwa ba tau no elam ulong agent jong no seperti pi ngasukwa pensai ba ra ukudau ka wai ka sempre akti shano sautali ki kadoi lade bat ka jing keno jong ba
Uno yalam udai ejen jongka peka parti. Ka jingkeli galong ba kita bakeno kita dalau jong. Pi haduk menta kat kum ka jingtip ke jonga bat mangaro kum presiden. Ngampat dai u aktif member jongno ke peka parti. Kadang dai hi u H&M haduk ni gisi. Te nakaliang jong kaseng hi kam kwa ban kentok ini no ban ngim don pori le ban kentok ini no nama ka thong ke jong ke HM golong ban yada ya ke jaj penreu ban yada ban yakun ya kimat jura jong jalam kre nama ka wei ru ngasupa pen snow sha kari ba penreu ngim dai ban snow pla habang idon no ken kono ken pun haka H&M lei hak ni ki khasli kisdan ki boleh no kila don katto katne kajingli na kaseng kidon katto katne kajingrong kaseng nama kakam trimon soba ubarong ro ubabon ubame ubabon kajing syabe ro kadon kajing penskem ro kadon nama kadai kaseng ke batrai mon soba na mentaki dauba dausan jong kajak penreu bat nilai i ha kini kisdam balai nok ngimla ban klet don katto ki bekin hon bala thau ra kawai kaseng ane ngi kim poi so sno don hal nak H&M lagi bala paj ba thau seng labun ba ngimla ban len ten re ngi ba klem ai jimen toy ya kari ba det penreu ten re ngi dei man su thu sai ba haru kun hon omdai ta ka H&M habon ki kan hon kajing syabe kadon kajing me kadon kajing rungru kadon nama kadai kas ya ke bala produk daka ritis nesar jong kari ya Ni hakas hak to ka perselias baki ai baki no di marba keno ro ba namar ba pi pha ya kador pi sondor ba pi tebot ya kawai kapikal perti takadaw ki ong baki ai daw ba kim sanat itu ka jingle jong pi Epi kadau baki ai meki de kadau ke bom song nya hai he kum kino yalam ngide man long ki ba klan ke jingmut ciperkan ni hapai ke kum kidau namar subo lada kidon kinong yalam jongka seng ha ki wai de kali ki lek sekeleng-keleng pat ba skulusi ban yarap yung no kurtong ban yarap yung no ke parti kadai kam simat cungu kam dai ke bau pun kam kum utau presiden nai sekretari jong keseng kadai kam simat keseng cinem kam la ban tuplar bat ngai kan sai syaka syapi nai syariat benreu baka H&M kadon sipun ki tenat ka political wing ro kadon land protection cell ro kadon employment cell ro kadon bat ki wei ti ha kene ka political wing jong keseng ka ba mentang sak pen kha saya ka H&M student wings bat ka H&M women's wing te ha kene ka political wing jong ka H&M kat kum la puidak kat kum ka ritisin syar ba kas ka lengpa jong kene ka snap juga kene ka wing kala aban lek show pajba ban pen soto kum no ban pha ia unong mikmat sing ba tuan uba kum no ti kum kataru kadon tenrei bansu ong ba utau nong yalam jongki utau nong yalam jongi usuk ba usuk wat dia taka do ong ba udai ejen jongka perkototi ke bakum kaseng ba nama haduk ni kesni ke ong ni mene ngampat dei ngapat rong hakano no ka perkoti kum aktif member ane kum member jongkono no ka parti henrei ngedang dai hi unong yalam jongka H&M jongka seng balang kabomdon banta batno ka seng sain pertai hapo ka jala ka kata ka dai ka tikini ki arhut kilami pos bah kini kum no pin pensat li to ne pindang lasai la pemana ba ka pos sekretari batmai yang satna ba lasai ka pos nomor bi ha ka H&M ka seng ka bala he bala ya ngi jubo na lor upus dan don sangut ki baik dan ini babawan nong se kidai baik sen bersama lah dari Bandalason udah baik sen barin te ngila propose apa ka sisi ba iba alek nong bet misalong baik sen kita bersama bat iba hak jaka jung sutri ngila propose ba di foster renjak nanong temai
unlang kum sekretari lane ba Raiwan Sotun ulkiu kum sekretari ne kalong kesyong ka meeting sibet ngra namar ka H&M ka don lupa ki bro bat ngla ken barabor hi ha ka seng baka H&M nang ne shakman nang ba kiniki mat ki jura jut benreo kin long ba seso bat ngem i tang selenti bang ilaya rahi ya uno unong elam wada dai mangaro u presiden uba sulong kerteng seng tang kanam uba sulong nong elam tang kanam bong jupoi haki meeting bong jupoi ki isu bong jupoi program keseng kan beno ba bat kawai kalong ba ya kino elam kiba le ki kampen tok rai keseng namang iyo komplain ba kidon ki ngimtip kidai ni kimdai kidon ki kot keseng ki balong dalal ngamtip dalal yu te kaseng ke bukum kita om don jaka ke Ini lam bahmat yang ka riwar mingi la resign ko bakat naingot ko jelang presiden pasal bon mabanyang. Itu gila penting pi no. Kito kito ngasui pipa siapa ka mediasal bat saka grup Yusuf Budi teh nrai hak ni kitia godak ladon ke jingya suto nagaliang jong Yusuf Budi bat ka H&M di war mingi circle ban be no ia presiden bos kutri leng ba ki kam jungki ki balong persya ikan tes kam josek Alai ong ba barok kendeng wat dengan try nama kidang scam bet yang idi kot na main met dong puning nalang kedam na no wet na pen usla nang tay na po molnong yang ngi ke H&M nang ne ngim sya yalam bakla sunu ngenang scam triang bai kum kisipai jong ke H&M bat kum ginang lam jong ke H&M bat sian ni singin sahyar ban pen semayo presiden bos sekretari Gituro kila don hakalis ban syabek itu ki presiden sekretari na tahu kila tip ba kila don hakalis ban syabek ngalaya tu ya ba kelang sekretari barimro suwa ba un ai pen tip ba umi na kaseng ada betu ba makil kita hakalis syabek Ka krush bon balang kulesh bon